Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. President Kabambe. President wa chama cha UTM tiendika vote vote kazeru. President wa Chinyamata wa chama cha UTM Dr. Daliso Kabambe wanji mupulika waka kuti kuna president wa UTM president wa Kusambira Pandalama Bati timamkwenda na Ezekiel. Yes. President President kwa chimbira yaye bachipani cha UTM atauzgeni na bakumtauzani president wa chipani cha UTM kulikanga ndi Dr. Daliso Kabambe ni wao watanikie batauzani uno live kuno kumzarangwe bali live kuno kumzarangwe Kabambe president wa UTM Yes.
Kabambe ukutauzana mna mzara kuweza watu wote kabambe mzamuru wangati kabambe president wa chama cha UDM mwana basi mna matendo chonge huyo wakuyendelea na mzarangwe wose wakuyendelea kabambe wote Vice President wake Matthews mtumbuka mkakapoya batezo kabambe na kabambe weni wa chama cha UDM kwa muhimizani wenye marao kabambe Wiza mna mzangu tauza wandu wake I'm drinking. Yes. Money, I need to drink. All right. Wewe ni president winu na winu kutauza mambo wa mteto wa Mangoni kuno kutauza nyama za wote kwa kipande cha UTM kutauza watu wote kwa kwa chanzo na mambo mteto wa Mangoni kufikiria Boma, mbona watu hapa moja kwa kabambe mwanaume kabambe
Kabambe win na win president utazo Kabambe we mumvoterege basi 16 September win na win utazo Kabambe ani karibu mazangu basi washikanisha UTM huyo ni mnyamata winu na winu utauzana na mzarangwe bose mwanira nose Kabambe wafika muno muka mzarangwe hatukuja na mambo ya mteto wina yule mwana winu president washipanisha UTM tutatezo Kabambe wakumtauziani wena mzarangwe mose watu mwanira mose president wa UTM wakumtauziani tutatezo Kabambe wakumtauziani basi 16 September wakutapale mnyamata washitukuko mnyamata wa zinto wa nkongono zake President Odazo Kabambe wakufika pamaropano kumtauziani mose wakuta kumtauziani wene mzarangwe mose kumtauziani Odazo Kabambe uye ni president winu na winu akumtauziani kuno kumzarangwe trading center wakumpasa ni mwanire wapasa president winu na winu washipanisha UTM uye ndo Odazo Kabambe uye pasisiti utembo wa mtu anafutukuko mnyamata wa mpafu mnyamata wa nkongono zake mashini wasati mashini kwani mashini zinafutukuka wapambana muno Marawi wamkumtolerani futukuka wapambana yote Odazo Kabambe kumpasa ni mwoni wadi mwanira wose ni mzarangwe kwa trading center mzarangwe yose kupeleka mundo Odazo Kabambe washipanisha UTM uye ni president winu na winu wene Marawi wamtole futukuko mnyamata wa nkongono zose wampafu washirungamu unenesko uoneke wene Marawi president winu na winu UTM yafika na Odazo Kabambe president wa Shinyamata president wa nkongono zake UTM wenye mata zenye nchito bazimai wa zenye nchito mabusiness ya waneke mitanga za ikilo president winu Kabambe wakuiza mamarofano na kukuwe fani na kupambana namwe Odazo Kabambe pona na president wa Shinyamata mabusiness yaliko wano ya president winu na winu Washinyamata Kabambe wakuiza na kupiga mambo mchezo ni watauza na ukira na kwa pesa mwanile kuna mumzarangwe kwenda Odazo Kabambe wakupiga mambo pale kwa tauza bantu mwanile wose ne mzarangwe mnyamata wa nkongono mashini ya shitukuko bari pose mnyamata wa nkongono uya ni Kabambe Odazo Kabambe 16 September boma mararongo zake Kabambe wakuiza na timu ya UTM wakuwapokelera winu na winu Odazo Kabambe 16 September boma business women mzarangwe ene Malawi votani pa 16 September mwizaso pana pa mzarangwe wakuruta Kabambe wakumbukira kulikosha Kabambe wapeleka mwanile wose uya ni Kabambe una winu mnyamata wa chitukuko president mwene wa Shipanisha UTM
ndio tatizo Kabamba tikawatauze ziko ma president wa chipande cha UTM kwa pazira mbona Kabamba kunjira mboma basisi za UTM kumbra kukaikira kwa ni president wa chipande cha UTM mkumuona president Munawiro muona president Munawiro kwa basanja president Munawiro ni mmoja wa Ngongoro tu ni mmoja wa Ngongoro kwini Munawiro Tizamwina president kwa mabata UTM president wino kwa ungana mzarande ya president Kabambe wa kuchambulika nani kwa mzaramo Traffic Center kwa mwarara wote kweli Kabambe mna mshopo Kabambe wapewa Basalamoni makanjata waweramo Kabambe ukupafani wachipanda UTM Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.